Danas sadimo kesten koji je sastavni deo poetike Danila Kiša, koji se spominje u većini njegovih dela kao simbol njegovog detinjstva. Tako da upravo na ovom mestu gde se sada nalazimo bio je Arteški bunar koji se spominje u ranim jedima. Nekoliko koraka od nas je i dečja soba iz koje su Danilo Kiš i njegova sestra gledali kako u raciji njegovog oca odvode, a Ćirpanova ulica je zapravo ulica kestena iz njegovih dela. Tako da Dunavska sonata i u saradnji sa Gradskim zelenilom danas na ovaj simboličan način, ovom sadnjom Danila Kiša, velikog srpskog i svetskog pisca koji je čak 6 puta bio nominovan za Nobelovu nagradu, na neki način vraća kući. Hoćete li dati ime kestena? Telefone Gradskog zelenila na mailove Gradskog zelenila vrlo rado ćemo se odazvati svim ovakvim akcijama i svim udruženjima i svim društveno odgovornim kompanijama koje žele da unaprede životnu sredinu i okolinu u kojoj žive, tako da